Ko te āwangawanga nui o te iwi o te rarawa ki te pire takutai moana, ko ngā whakamātautau i o rātau tika, ki o rātau rohe moana, mai i te hainatanga o te tiriti o Waitangi. Mā te kōti whenua Māori hei tā hāmi piripi o te rarawa, hei whakawānga tono a te iwi mo te pire takutai moana. He ha te matu te kōti whenua Māori, i te rā rautau, he pai te kōti whenua Māori ki te karonatanga, i te mea, he mea tango whenua. Pua tēra ko te kaupapa. Engari, nai nena, ko mutu ke te, ko Māori katoa te whenua te Māori, hei ha tērā kōti ki te tā. Engari, tērā anō tētahi wahanga o te pire hei tā te rarawa anō. Mēna ka whakae te karauna ki tā rātau tono, tērā pēr ka tāia te mahitahi. Ki te pire nei, whakaroana mai ki tēnā pēr, ki te whakakahore tēnā extinguishment clause, tēnā pēr, he pai tonu pēr. Tēnā pēr, kei reire tonu te tahi potential, mena ka tika i ngā test nei. E ai ki tā te iwi o te pakakohe, e kore e tae e rātau te whawhai mo tō rātau tika, mai anō ngā tau whātekau i te mea, i murua o rātau whenua. I don't like it. I think we've got to go back to where it all began with that Marlborough hearing. And what the government should have done was wait for to see what developed out of it. Tata ki te whārau ngā tono e pāne ki te pire takutai moana i whāriki hiki te aroro o te komiti whiriwhiri i ngā take Māori. Ko te mahi mā rātou i nai nei hei tā Calvin Davis, he whakakau i aua tono, ki roto i te hi pūrongo, hei whāriki ki te whare pāremata a te 25 o ngā rā o pēpuere o te tauhou. Te nuinga e whakahea ana i tēnei pire, engari, ngā whakaheo ngā Māori, e rere ana ki ngā whakaheo o Ngai Pākehā mā. Ko te whakapono a te rarawa me te kaipuka hunu atu o ngā kaitono Māori, he pire tēnei hei whakamātautau i te motu mō ngā pōti ā motu e tū mai nei. Joe Glenn, Te Karere.